Композитор Әсхат Вафинны, ол инде үзенең группасы белән сезнең каршыгызда чыгыш ясаячак. Каршы алыгыз. Әсхат Вафин. Сүзләре Әсхат Вафин музыкасы Чишмәләрдән солар. Источники родника.
Ильяс Искандеров, вокал Венера Магасымова, бэк-вокал Адия Эллер, һәм Бөтен Россия конкурс лауреаты һәм флейтадан һәм саксофон уйнаучы Фарид Хариков. Dostlar, indi üzümdə bir jırlamasam hiç olma, yarayım mı? Sizden geçen indi sizge tanış, jırlarımın birisi tüm büyük bir köy. Dostlar, hozir endi tag'inda bizning raytdan ketgan tag'inda bir kompozitorimizni esga olsak yaxshi haybat bo'lar deb o'ylayman. U da bo'lsa endi kimizga tanish, Juna gruppasi tanishmi sizga? Tanish, конечно. Vatanda bas gitarada o'ynaydi bir tatar yigiti, uning ismi Marina Sharifjanov edi. U bizning raytda shunday kompozitorimiz, bizning organizatsiyadagi ham o'zi endi hozir Abakayım yıkılmağız. O vereyim mi? Rahmet, Beksin, rahmet.
Лилия Мина. Рахмет, Гүзел. Айгырмас үләшір бұсыңға. Достар, шушы Ринат Шарифжанның жырында шылай матур өтіп дейхағынан тыңлабасақ, әйбәт болыр деп ойлайм. Ринат Шарифжанов кейі, Роза Хабибуллина башқарымда менің жырым. You're
Аплодисменты всем танцующим! Рахмет, группа поддержки Бигзу Рахмет, Абалар Кызлар, за поддержку Бигзу Рахмет. Давайте еще раз поаплодируем всем танцующим. Рахмет Уснар, сіз қазіргіне менен. Ауылдашым, якташым, Вайыз Абай Халилуллин сөздеріне yazılған «Кетме менен» деген жырды тыңлап кеттіңіз. Әйді келесі жырлар алдынан бір гіне сөз айтам. Бұл келесі жырыбыз береде отырған барлық тамашачы достарыбыздың әнилері, дүниялары болғанларға әнилеріңіздің қадірін білегіз деген үгіт насихат болсын, кеңеш болсын. Әйді яқты дүнияларын қалдырып, мәңгілік көрілерінде ятқан әнилерімізге дұға болып барсын. Ана қабірі yanında. Bilge girmez miyiz?
dostlar. Sizlerinize rahmet var. Alkışlıyoruz dostlar, alkışlıyoruz. Marat İksana! Dostlar, herkese çıkacak kompozitörümüzle çağıran sahneye. Bu benim oğlum Ola. Karşılamız Alfiye Yusipova. Tağın bir jarışımızın kiler, kışını biz yazmışı yekledim. Yılma
Üz yazmış yerde Mahturlıkka, kamillikке Umdully gül yakşı var Mizgilge de tutalmışım Hey vakıtlar aşığa Mansulanıp, mansulanıp Yaşargeliyde Kışını biçir üstünde Üz yazmış yerde Mansulanıp, mansulanıp Yaşargeliyde Kışını biçir üstünde Üz yazmış yerde Ömrünü, durmuşunu Mınsut üske buyama Dehti için küreşkende Üzüzünü ayama Mansulanıp, mansulanıp Yaşar gelirde Kışını biçir üstünde Üz yazmış yerde Mansulanıp, mansulanıp Yaşar gelirde Kışını biçir üstünde Üz yazmış yerde Mansulanıp, yaşar gelirde Kışını biçir üstünde Üz yazmış yerde Kışını biçir üstünde Üz yazmış yerde Üz yazmış yerde Alfiye Özilova. Çok rahmet Mikrofonu kaldır elinde. Güzel rahmet. Alkışlıyoruz takımda bırakalım. Dostlar, hazır indi şakrası ile bizning indi eng birinchi boshlangandan birlik ul bizning rayonda kompozitor, jurchi, muzikant İlfat Minnegaliyev. İlfat yalnız bilen bugün o, bizim balaları bilen hele. Şefkat Kamsuluk.
başlayalım. Aklı şerlandılar. Karabük sırrı dostlar, ayda hazır. İlfatna, üzün şakram saknaga, İlfat minni gali. Rahmat bizim faydası yaşlık degendir. Yaşlığımsı fayda aldım, yüreğime fayda sağmış saldım. Bu belirlisinin ilktir tapay, aytmayken yaşlık gibi pay. Bu belirlisinin ilktir tapay, aytmayken yaşlık gibi pay. Yıllar uzak ömür orta kalan, mangaylar ömür izler sağlar. Selam yolum günde bağlaşakta, bir paytalım yuyuşu yakta. Selam yol günde bağlaşakta, bir paytalım yuyuşu yakta. Yaşlığımsı fayda biker, selametsiz yolum pembegizgen, uzayken ömür aktan suday, sağlıklı temizin sizge hıday, uzayken ömür aktan suday. Sağlıkla bilsin sizge hıday, uzayken ömür aktan suday. Bilsin sizge hıday, uzayken ömür aktan suday. Uzayken ömür aktan suday. İlfat minni gali. İlfat alkışlıyor. Seyit Abdülhamid. Ne güzel rahmet. Ne güzel rahmet dostlar. Aramadınız mı? Точно mı? Arasanız bitiremiz mi? Ha? Bitirik mi? Yok mu? Dostlar, endi hazır sizning itibarыңызga tag'in da bir kompozitorimizni esga olasimiz keladi. Shulay dünyada. Men ol kompozitor mening xatirimda, biz uni birgalab yuriydik unda jırlab. Kichkinagina kishi edi endi u bek yoqimli, bek aybat kishi edi, tim kishi edi. Hozir oning eng birinchi biz jiberamiz shigarin, u o'zi o'qiy. Что siz tinglay olasiz oning tovushini, o'ziga tovushda kishining tovushidan belgilab eting, endi kishi ekan shulay bet. Hozir tinglaymiz yaxshigina motorgina, ondan jirlaymiz oning jirlarini. Передавайся в Афин. Atan kızına, ay şekilde dikili bulup, başların kılıp gitti. Yüzlerinde güzel yurdu, elbette şimdi. Yağınlıdan edepli de, seni etken sözlerin, şefkatli silip sıra, senin mutlu yüzlerin. Kapalıdır, sen milletinin en toksamlı öncesi, sen milletin iyileşeri, konuşmasın içine. Muhterlikte, umudulukta, o senin kabiletin, akla kavurmak, senin vatanla hürmetin. Senin gelin, seni sevdiğim ilk namlı bilgenine, nasip bu senin kalmasının vicdanlı yürütüne. Ey bütün bu kebibetler, siz de yıkmak girmeniz,
bizning güzellerimizni yat kullanma bilmelidir. Alkışlayın. Firdevs Bakir'in zeydi. Hazır Firdevs Bakir'in jırlarga şakiram sahnege Hamisa Hüseyinova karşı olunuz.
Бик рәхмәт, Әнисә. Әйді қазір достар, сәхнәгә шақырасым килә, инде Мәскәү җирендә генә түгел, инде ул күп җирләрдә булган кеше. Танылган җырчыбыз, яраткан җырчыбыз иде бүгенге көндә композитор Динар Физганов. Зор рәхмәт, дуслар. Сәмісіз, сізге барыңызға да зор рәхмәт. Бүгін мында келгеніңіз үшін. Әлбәттә, Сәйит достымға зор рәхмәт. Һәр елны, һәр концертны шушы композиторлар концертына шақырғаны үшін бір де қалдырмай, һәм инде шушы композиторлар ұйышмасын Мәскәүдәге бүлеген искиткеч яхшы алып бара, булдыра һәм алда да алып баруын телим. Сезнең өчен, кадерле дуслар, шулай булса. Инде, дуслар, сезнең өчен хәзер bir яңа җырым, икенче тапкыр гына башкарам. Әтием, әнием дип айтам.